Aliona madodo, aliona madodo. Ni byiza kuri hano. Urabizi ko mu Burasirazuba bwa Kongo hari imitwe yitwaje intwari isaga 130. Iyi ngiyi rero yakomeje kwica abantu ndetse bumwe mu bwicanyi bugakorwa mu buryo bwa kinyamaswa buteye ubwoba buteye agahinda. Muri iyo mitwe rero harimo umutwe wa FDLR, umutwe utuma ubutegetsi bw'u Rwanda budasinzira, cyane ko ari umutwe uvuga ko wambariye gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Uyu mutwe rero ukaba kuri ubu ngubu uri kurebana kana ko mu jisho na leta ya Kongo, dore ko kuri ubu uri gufasha FARDC mu rugamba ihanganyemo na M23. U Rwanda rero rwakomeje kugaragaza ko leta ya Kongo ikorana byafi n'uyu mutwe wa FDLR washinzwe hanini n'abarimo bagize uruhare muri genocide yakora abatutsi. Mu bihe bitandukanye uyu mutwe wagiye ibitero ku Rwanda, ni ibitero byagiye byica abantu benshi, abandi nabo bagakomereka. Ni ibirego byanagarutsweho kandi n'ibihugu bye bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi leta ya Kongo igahakana ivuga ko n'ubundi uyu mutwe nta mpungenge uteye, ko ahubwo ngugizwe nabo wowe wita amabandi. Gusa ibyo bisa nko kwigiza nkana, ndetse hari n'ikiganiro cyarimo kuri kwinshi. Ni ikiganiro cyabaye aho Antony Blinken n'umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga yafashe telefoni ye, ubundi ahamagara Perezida Faci na Tshisekedi amwihaniza cyane. Iki gihe yagarutse ku kibazo cya FDLR, avuga ko rero abakorana n'uyu mutwe bose bagomba kubihagarika vuba na bwangu, kimwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera ngaha mu Burasirazuba bwa Kongo. Mu byo baganiriye kandi harimo n'ibyerekeye u Rwanda ndetse we na M23, umutwe abanyekongo bakunda kuvuga ko ufashwa n'u Rwanda. Ese waba waramenye ibyo Tshisekedi yaganiriye na Antony Blinken? Ese bavuganye biki kuri telefoni? Hari byinshi birimo yewe n'imyigaragambyo ikomeye iri kuba muri iki gihugu cya Kongo. Bamwe bagafatwa bagakubitwa uzakabwana bakagirwa impere. Reka ariko ibyo byose tubigarukeho ubu buri hano. Urebye aho hasi niba utarakanda subscribe bikora ubu ngobo, cyane ko uri gucikwa mu buryo butavugwa. Wabikora ubu tukajya tubana buri munsi mu makuru ndetse n'ibiganiro utasanga handi. Twitwa Isanzure. Reka mpere ku kiganiro kigaragaza uruhande Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagazeho ku kibazo cya FDLR, umutwe ukomeje kwigaragaza mu Burasirazuba bwa Kongo, ariko kandi ukaba by'umwihariko kuvuga ko urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zongeye kwamagana FDLR, zigaruka no ku kibazo cya M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zasabye abakorana n'uyu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ugakorera by'umwihariko mu Burasirazuba bwa Kongo kubihagarika mu maguru mashya vuba na bwangu. Ni mu kiganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi ku murongo wa telefone, Antony Blinken rero umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika unashinzwe ububanyi n'amahanga yagarutse ku kibazo cya FDLR, avuga ko abakorana n'uyu mutwe bose bagomba kubihagarika vuba na bwangu, kimwe n'indi mitwe yose n'ubundi yitwaje intwaro ikorera ngaha mu Burasirazuba bwa Kongo. Muri icyo kiganiro rero na Perezida Tshisekedi, Antony Blinken yamubwiye ko rero umutwe wa FDLR ugomba gushyira hasi intwaro, abarwanyi bawo bakava ku butaka bwa Kongo, ndetse ko na FARDC isabwa guhagarika burundu imikoranire n'uyu mutwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zasabye abakorana n'uyu mutwe by'umwihariko kuba babihagarika vuba na bwangu. Antony Blinken rero atangaje ibi ngibi mu gihe guverinoma ya Kongo yarushijeho n'ubundi kwiyegereza uyu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse we ingabo za FARDC zikaba zifatanya n'abarwanyi ba FDLR mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. FDLR rero nakubwira ko ari umwe mu mitwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba kubera ibikorwa by'iterabwoba byibasiye inyoko muntu. Uyu mutwe umaze imyaka irenga 20 ukorera mu Burasirazuba bwa Kongo, abaturage bakaba bari rubutitsa kubera nyine ibibazo baterwa n'uyu mutwe ukomeza kwica abantu mu buryo bubabaje cyane. Anga mu Burasirazuba bwa Kongo utibagiwe no gusahura ibyabo byiganjemo inka bakazirya ku mugaragaro. Antony Blinken rero yagarutse no ku kibazo cya M23,
ndetse n'u Rwanda muri rusange, cyane ko abanyekongo bakunze guhuza uyu mutwe n'u Rwanda mu buryo bwihuse. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Antony Blinken avuga ko rero Amerika yifuza ko uyu mutwe wakomeza gusubira inyuma ukava mu bice byose wigaruriye bishingiye n'ubundi ku myanzuro ya Rwanda ndetse na Nairobi. Antony Blinken rero akaba yakomeje avuga ko impande zose zirebwa n'imyanzuro ya Rwanda na Nairobi zirimo guverinoma ya Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga n'abene igihugu ikorera hanga mu burasirazuba bwa Kongo igomba nayo kubahiriza iyo myanzuro kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri iki gihugu. Antony Blinken rero yaboneyeho kandi n'undi mwanya wo gusaba Perezida Tshisekedi guhagarika imvugo z'urwango zikomeje kwibasira bamwe mu banyekongo by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi, amazi atararenga inkombe ngo bibe bicyane hanga muri iki gihugu. Ku rundi ruhande rero Antony Blinken yanongeye gusaba leta y'u Rwanda guhagarika inkunga n'ubufasha ubwo ari bwo bwose ruha uyu mutwe wa M23, nubwo u Rwanda rwakunze kubihakana cyane ko u Rwanda rutemeranya na Antony Blinken kuko rwakunze guhakana ibi byose n'ubundi ruvuga ko ari ibirego bidafite ishingiro, rukavuga ko rwo nta bufasha habe na buke bwa gisirikare cyangwa se ubundi ubwo ari bwo bwose ruha M23, ndetse ko ikibazo cyo muri Kongo kigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo. Ibyo Antony Blinken yavuze ku kibazo cya M23 ndetse na FDLR ari byo yongeye gushimangira mu kiganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi ku murongo wa telefone. Ni ikiganiro nakubwira ko cyabaye ku itariki ya 22 Gicurasi 2023. Ingabo z'umuryango w'abibumbye rero zishinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ni MONUSCO zirutse gutangaza ko rero muri iki gihugu wasigaye abarwanyi ba FDLR byibuze bagira ku 1000. Mu kiganiro cya Tshisekedi ndetse we na Antony Blinken bagiranye bagarutse no ku kamaro ko kuba M23 ikomeje gusubira inyuma iva mu birindiro yafashe ndetse no gushyira intwaro hasi nkuko byavuye n'ubundi mu biganiro byabereye i Rwanda muri Angola ndetse yewe n'ibyabereye i Nairobi muri Kenya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero banyuze kuri Twitter bagaragaje ko umunyabanga wa leta ngo yasubiyemo impungenge ze ku mvugo z'urwango n'abacakubiri akomeje kuba ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo yibasira uburenganzira bw'abanyekongo muri rusange, abuza aba banyekongo kwigaragambya mu mahoro kugira ngo n'ubundi bagaragaze ibibahangayikije ndetse we n'ibyifuzo byabo. Uyu Antony Blinken rero yanashimangiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye amatora yigenga kandi anyuze mu mucyo ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu myigaragambyo ikomeje kuba rero muri iki gihugu hanagiye hagaragaramo ubugizi bwa nabi bwo ku rwego rwo hejuru, ahanini bukorwa na polisi y'igihugu igamije gutatanya ndetse no kuburizamo imyigaragambyo, ariko kandi bagakoresha imbaraga z'umurengera zihutaza bamwe. Ngayo nguko benshi ujye babona bagiye mu bitaro bazira imyigaragambyo iri kuba muri iyi minsi kubera gukubitwa inkoni nyinshi cyane bagahinduka intere. Ni no konsoje wakoze cyane rero wowe wamaze gukanda subscribe wubahwe cyane, ariko kandi nawe utarabikora wabikora ubu ngubu kugira ngo tuzajye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bya buri munsi angaha twitwa Isanzure.